atau banyak tindakan. Penyatuan semangat tanpa pamrih, mengedepankan bakti kepada tanah kelahiran. Agnih Dijayam Redayena Mengobarkan api semangat dalam nurani. Penanggung jawab Ketua ST Eka Satunggaling Adnyana Ibu Tu Agus Wijuna, komposer Igede Putu Gita Kumara, dan inilah Esperito Banjar Groga Gede. Selamat menyaksikan.
out of the box performance, oke? Iya, kok bener banget apa yang kita bocorkan.